Isa pa yung sonata? Diyan maawa, di ipapanaw mo. Diyan maaklong, iti mayadayo. Apay ngamin, anapanunot mo, tiyak tulong, lugar nga adayo. Diyan maiptur, di na unday at syempo. Iti kaawan mo, biag ko di matang ko. Tanu ko malang mabaling, agsa dagat ta, baro kong mo, tamnon rin naeg, barat pangmatek mo. Di ka kumayak ko amang dua-dua, iti kinaputnut, panagayat ko ka. Ayat ko sumangpet ka kuman, tama iwa ko naikin ka. Ingat Kuya Melvin. Yeah, thank you very much, Kuya Melvin. Diyan maawa, di ipapanaw mo. Diyan maaklong, iti mayadayo. Apay ngamin, anapanunot mo, tiyak turong, lugar nga adayo. Di ka kumayat ko amang dua-dua, iti kinaputnut, panagayat ko kenta. Tila takubo ang namin. Ayat ko sumangkat ka kuman, tama iliwag ko naikin ka. Di ka kumayat ko amang dua-dua, iti kinaputnut, panagayat ko kenta. Ayat ko sumangkat ka kuman, tama iliwag ko naikin ka. Panagbiag niya kakaasi, anak nakamay sa abubre, may palpala isa balingan ili. Idi ubing ang amaladaga, binilbilin at day dinatang, ay anak ko agsingsingpet ka, tain na kun sa baling adaga. Bangunak itibig bigat, agin nagaw singit ken lawag, iwaras kun dagito'y matak, awan kan tatay amabuy-buya. Nuin kam matipon-tipon, nagkakabsat maumumong, kas kamla na laylay asabong, taawan metentay makinpuon. Nuin kam sa jay eskwela, magsasarano kam nga agkakaka, kas kamla nas pag-asa nga, taawan metentay makinpunga. Adu kami nga agkakapsat, siya kun nanang day di nagrigat, siya kun tatayang day di nagsaat, bilang amang nga mangal haluan.
Salvador is watching us. And Chair Bernabe Medrano, condolence ko na. Tuwing kang matipon-tipon, nagkakapsat maumumong, kaskamla na laylay asabon, taawan metentay makinpuon. Nuwin kam sa J Eskwela, at sa sarunukam nga agkakaka, kaskamla nas pag-asa nga, taawan metentay makinbunga. Adu kami nga agkakapsat, siya kun na nang day di nagrigat, siya kun na nang day di nagsaad, bilang ang mga kaluluwa. Okay, nga rod, bumasta mong pagkaligiti mensahes balong, ado pa iti Nagaduda pa eh. nabilagisayan. Ayan, nagiti pimbog to, iti dat-datlag nga sunata, apo karupa, agyaman kami, ti panag-participate siyo kat nohang kay man na pagasatan, itataan kanito kat barbaring dumteng tumati panawan nyo. So nga, keep on sending your pugto and request iti station with our number 0926-345-1700. Can of course over Mix LR can Facebook Messenger. Ayan. Napaya negative messages ito ay manong atay sipot-sipot man. Thank you ko na ni Michelle Gavino and next request ko man di I have you ating June para kanya yung aduwa ko na ni Manang Darlene. Ayan, thank you very much Manang Darlene. Ate, I love you. I love that song ko na naman ni Manong Felicia. Ayan, nagtutungtong taapo dito yung Mix LR. Iti Mix LR nga men, mabasam dagiti sao ay messages dagiti padam nga agdingdingek at mabalin nyo ti agpapatang iso ti kukuanda dito'y bayat income panagkan kansyon. Condolence, nalitay nga Domingo kuna na ni Ading Rhea. Hello Karupa, Marlex kuna na ni Manang Darlene. Kat they are requesting for the song I Have You. Kaanakan dyan Mark. But before that, agito'y pa iti tumapay nga messages kat good afternoon, kalagiti so amin nga dito pa na Vista, Santiago City. Nga idadaulwan naman ng Marley, ni Manang Janet, Ken ni Balong. Kasalamat kadagiti dito tumapay takarkaruba yung tita, nga dumdum nga kada kami tatang oras. Ayan. Okay, imbag nga malayo manong ko, ken condolence, kin ni Balong. Kung igrit man ni manang ko, ay ni mamang ko, nga ninet, ngagbalbal sinog kan kanta kayo nga duwa. Ako nagmaya-maya kakay kayat na amin nga sonata yo. Siyak ni Florendo Cadornio from Proxais Ipil Street, Rosario, Santiago City. Oh, thank you very much Apo Karuba kat Apo. May ka dito yung istasyon tayo titingag babalsi. Ay, naimbangal daw yo ita, condolence sa pamilya Pastor from Sinabar Norte, San Mateo. Apo nagaduda. Ay manong naimbang nga pangal daw. Yo, kablawak man jay kakadwa nga Rumi Reaper nga isuda Jude Tonton Boryog nga boss me from Balong Galope. At ang request ni Pakol. Anak ko na ni Pakol. Ni Pakol? Pakol. Sino ito Pakol? Arakman ni Arnold Manuel. Po. Arakman pare, ti-request ko mangrugi kami gamin nga manan nga ginom kat agyaman kami. Ay, po ya. Dati nga Arnold. Arnold gaya na tayo. Agkablao naman manong June kini Parek Marlon Galinggana nga mamartag. Kaya man request ko manong katutang. Nalpasan na po tayo utang. Dati arak ti sumarunod. Damdama ba sit after this peace. Pwede po pakikanta man jay Why Me Lord. It's my favorite song from Ricarte Sur Tifon Kirino. Di may isang keyboard areglo na dito. Why Me Lord. Kablao balong dagiti kadwag dito'y balay The Patrick and Edmond to'y kumabkablao Papan Edmond bonus to'y pagrangayan. Ay nengkel nga bonus. Di ka mo nagan na Papa ni Edmond, kung na lang aro din. Papa Edmond. Okay, naladingit nga aldaw mo manong, agraman kini manong, uray no natay ni tatang mo manong, at kalat nga magkankansyon kanya, may condolences ko na dapat imbaga no sino. Tuwan. From Gadis Padapat, Gadis Africa Padapat. Norte de Fun. Ayan.
Okay, ulitin lang nga po nga ipakaamo kada kayo nga oray no natayan kami adito kami nga kansyon tati makagapo no adaman karagsakan nga tao dito'y lubong iti income panakan kansyon iti tangatang awan sa bali no ditay nagawan nga bayaw ko no tatang ni John Mark isong amumi nga itatanga kanito nakaisam kada kami ni Manong Judy. Ayan, once again Manong Judy handa ka nga malipatan kat dating artisto nata nga request ni Manang Darlene para kanya ta kano. Ay. Kunana at datal tatakano iti siba iti maysa no nyaman ti mapasamag kada ta. From The Carpenters. Jagpit pintura ti kotse dito. Carpenter. May nga trabaho dahil sa lakek ko dahil Anong trabaho? Carpenter. Pintor kaya. I have always been a dreamer, followed visions of my own. I was born to belong to the lines of a song and make it my home. I believe in happy endings, though I've only known a few. For as rare as they are, like a bright falling star, I found one in you. Sometimes all the world can seem so friendless, and the road ahead so endless, and the dream so far away. Sometimes when I'm almost to surrender, then I stopped and I remember I have you to save my day. Of my imagination has reached you now too far. When I felt you were there with your hand in the air, you know from the start. Sometimes after all you've done to save me, through the love you freely gave me, every step along the way. Sometimes people ask what keeps me going, and in truth it comes from knowing I have you to save my day. Sometimes feeling helpless when I held you, wishing words would come to tell you I have you to save my day. Ayan na po, isungan na po kawak tatay, taada po si Mang blessing dito'y istasyon. At damang may sabi ka, ungas, pansitang kasanutang nga ibuson dahi tatata. Sino lang tad ka, no? Ni ading Michelle Gavino nga dumdung tatajimex LR. Kita ang mamatikin na sayat na ni ading Michelle. Thank you very much. Ano ni Manang Michelle? Ata ni iso na. Dati nasunod di abroad? Ate di abroad. Ayan, kita ang mamatikin. Sino nga dyan ang itulod ka, Rod? Philippine Airlines. Oh? Ang nakita? Umay dito. Umay dito. Nagdiso dito, oy? Wan. So wala nga dagong orgy ro dati nga nagpigsa. Kasi from abroad, si Mang Pati Pansit dito ay apo intulod dagiti. Madimi pa nga na damagan. Ta siyempre manarimanti kansyon ka. Pumano mo nga dagusan. Hindi na ka-selfie dalat ako makanyata. Mutta na yan. Anyway, thank you very much, Apo. Kadagiti yan ayat nga sponsor. Kasla dayta, nag-sponsor na nga bigla ti Pansit.
Condolence to the whole family from Sanders, family of Las Vegas. Request man tayo uray awang cancer ko na naman. Uray awang cancer ko na naman. Okay, my deepest condolence to Kuya John Mark. May your father rest in peace. God bless. It's me, Monique. Kuna naman. Dita. Kaya mo binasa niya, mauding apaset na. Ana? I miss you so much. Kuna naman dito. Awaan? Da. Kita man Jordan na da. Ako mo niya. Oto? O at ako na kumong ngamin. Kasi ka nga tala. Nabayadan tayo ako namsa. Mo na yung bayad na kanya. Basta. Kanya-kanyang style. Po, ayan ito. Nga ro, timauti nga sunata mi karo ba? Taag break kami man. Nagsubli kami doon pa itimauti paset. Kaya nga ro. Ay, kaya mo lang ni tatay. Huwag nga ro. Iso nga ro nila. Ito itikait ko nga kantain. Okay. Para kay ka, Manong Judy, wherever you are, we will miss you. Thank you, Sir Eugene. Don't look that way, tell me. It hurts you so, I see. But I just can't go on with love. I give you all I have, so there is nothing
4 deket duo, kalpasan ti manong kanito. 97.7. Sweet! Daytoyan timang paturpas si panagbiag tay aman nalon. Kabaruan na teknolohiya ken makinarya asagot ti Agri-Component Corporation. Agri-Component Corporation pakagatangan ti kubota 4-wheel drive tractor, transplanter, harvester, ken kompletong rambientas para iti traktora. Kanda dumapay nga likamon para iti nanamnam aya panagtalon. Agri-Component Corporation kat 20 kat 3 na tawanan nga agsireserbi kadag iti Mannalon. Kumpanya mang tarabay ken mang taripato ti pagsayaatan ti Mannalon. Agri-Component Corporation para iti dumapay nga impormasyon agpasyarkay kadag iti opisina da nga masarakan sa Jai, Barangay Tagaran, Kawayan City, San Andres, Santiago City, Sangwanan Laeng iti City Hall at dapay sa J. Rojas, Solano, ken Tumawini. Wenno tumawag iti telepono 078-652-0121, 652-4296, ken 0915-494-3313. Agri-Component Corporation. Naimbag adamag kadagiti addaan motorsiklo. Kadagiti na hilig, amang pataraki motor na. Kan dagitay adda ti prensat motor na. Adituyan ti Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise nga pakaalaan ti nalaka presyo ti piyas-piyasa na siri ba mekaniko kan di kalidad na serbisyo. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise, petbagay kinimot matunan da Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Dahil ito ikat masarakan sa Depurok 2, Sulit Bonifacio and Fernandez Street, Bugalion Proper, Ramon Isabela, Asideg de Manos Hospital. Iti Chief Mechanic dagat ni Mr. Marlo Pabiling. Nagsaya dadabag. Para man. Motor mo lulaw. Rogi ako na. Igumatang ti pyesa. Taga Simbula. Apay mabalain? Mabali. Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise. Karuba! Numasapol yu ti live band para iti naduma-dumang okasyon nyo kas kumaiti pa nagkasangay, kasaran, piyestaan, ken naduma-duma pa'y padasen nyo tapno mamati kayo ti laing ti Hyrac Vibra Band and Sound System iti Culyalabo del Sur, Burgos, Isabela. Hyrac Vibra Band and Sound System kat kompleto abanda. Han kay laang nga dumngeg no di kat mabuya pa'y iti panagkurengreng, panagpatpatit kin panagkankansyon dagiti musikero da ani Jimboy, Matt, Jason, Agi kan dagiti lead vocalist da ani Ryan, Rain, Regeline kan Vanji. Hyrac Vibra Band and Sound System kat bagi ni Kuyang Hector Jr. ken Gina Anagaran kat imat matunan mat ni Kabsat Romel Tomas. For reservations and inquiries, call or text 0915-930-7770 or 0905-70-66130. Hyrac Vibra Band and Sound System. This is Sweet Radio 97.7, a proud and solid member of the KBP. It is now exactly 2 o'clock. Time brought to you by Tamayo's Agro Veggie Products.